China chuan arama COVID-19 omto lo turan na sataka khau taka ma alak lain ama ai na sozokin shi alenga. China Health Commission chuan December ni som ni malama khan aram mi pui za som pariate chuan he shi hi an kaidar le ni in atar langa. Officials te soidana phei chuan he shi hi karlo omle tura phei chuan ama ai na sataka a chaidar an ring ani. Southwestern Municipality of Chongqing chuanin plastic bag atwa mishing rang ni omanga ngai thei voina muna an tiang wai chu mu thei na oma ama ero chu heng thalak te le thu nei tu te thu soi chu a inkal thung ani thu nei tu te chuan ni thum chung zet mei azonin tu ma he shi wanga thi anom lo thu an soi thunga Beijing pon nun phung pa nga ya an omle theina turin Hong Kong le mainland China te chu anin zin po thei thu asoya Zu thu chwa chu Chinese Premier League le Hong Kong Chief Executive John Lee te nena changa shia tania chu ti line China chuan aram chunga mun chenkhat bika zinlu te tan chuang quarantine te po angai to lo thur thu te asoya heng thu an soi chhuan na chan ni alang chu China a hyang COVID-19 a ron in lar le ta ti thu thang adar chiam wangani heti chung hian China chuan adam doi siam te chu a tha in an mamo tok ani thu te soin ala chang fana US Secretary of State Anthony chuan China chuan vaccine an mamo bel emo pui an ngai thu engba an thlen lo thu asoya American top diplomat te chuan China chuan aram chunga COVID-19 dar chungchanga rin hlel akai thu te chumi chungchang te chu fia zoka tarlang turin an soya chu mai ba ka khovel economy din mun ader thon zia an shatir bok China rama COVID-19 din mun kan shat theinan Olivier Yang Chongqing ami hi ilobiang Rampani te inkara in chanchat na le impui ton theina kong a omlain Beijing ero chon Washington puina momo lo thu asoya hemi thuwa hian enge han soidu inei le o hemi chungchang ha US chuan vaccine le kong sang sanga min pui thei thu asoi lain China chuanin chutiang lampang chuan atilawa vaccine ampek chungchanga te po what olsap taka nei thekum somriat chunglamte anlak tira chu mei baga za somni lai tu na ya hyang kum somriat chunglamte chu booster a pe ani kansha chewangin he COVID-19 shileng chungchang a hian China chuanin ramdang siam vaccine engma man anei lawa abik takin mRNA vaccine anti angau pe hi chu amang lau shima tuna aman hi chu aman atwal chunga asiam ania WHO pe chuan he hi changkai na anei lau thu alo soi to hiala hetila hian in China chuan impon lama changa puina ala du lo tafana chuti lain ami puite chu tuna adam doi siam hi achangkai in achhajok thu te ashelin chungchu ala pe chauta charchar ani Foreign Ministry lam chuan he tiang hian an soya Tundin muna hian China siam shidan na chu chang chawin ma son chaw zela chu chuan mi te damlo na ate po apui chaw thei zel dona China chuan adam doi siam chu ati zaw chaw zelanga chu atok ebe mani Shileng chungchang en kol le thunun da na po China chuan fel fai takle chatakin athunun thei ani Chinese mi puite tho ho na le chanhem ngai na chuan ram economy le social development chu olsam takle chatakin akaltir le thei don ani Voina kan thusha thara chuan China Foreign Minister Wang Yi chuan US diplomat Anthony Blinken chu phone in abia Anthony Blinken chuan China chu an COVID-19 data te chu mi te hmu'a langtlang taka puangzar turin ashatira chu US lampang pon antilang nge a ama ero chu he thu hi China inami puite hne na thu an soina chuan antilang velo ani Chuti lain China lam Foreign Minister Wang He chuan phone ambin biak dan chu heti hian asoi thunga US chu remna le mwana soi pui thei amni lo thu le China chu an diklo na lai te le an chat lo na lai te ron kok sata man la ya har sat na le in hir ngau na an lo nei to te chu vo in ni thlenga sherenga inrem lo an thlan zok thu te asoi thung Olivia China chuan anrama COVID-19 din mun chu achat thule anral muang thu te an soi lain health officials lampang chuan karlo omle tura chuan shi adar na satur thu te an soi boxia hei hi enge han soi du te inayem O China officials te chuanin shi hi adar tur thu te an han soya hei hi healthcare system a chuanin chauna na satak ani dona achan chu tu na po adin mun a chato lawania Suti lain China in zero COVID chungchang han soi to nuwa khanin mitam takte chuan in check na khatyang te kha anti to lo awangin tu nuwa hian na sale zwalin shi hi adar ni in alanga Bloomberg reporting na tarlan dam phei chuanin ni khathil thuwa hian
Mi pui million somthum pasari te chuan shi an kaidar ni in shiat ania ama ero chu China official lampang chuan hei hi thu chiang jok an la soi lo ani shi hi adar thauzel ni in alanga ama ero chu official data nen hian a in anglo khmeya official data a chuan in voin ni thleng hian shi kai thar hi mi sangli vel chau omin an la ziak ani chuti lai chuan mi pui tam takte chuan COVID-19 symptoms an nei thote an soi chauzela ma se sarkarin he test si mi pui nol puya man theilawa asiamna a rei to awangin tuma in test an ti theilawani tin mania self test kit angchi te po kha hetilaya chuana omto lo awangin mani din mun she theilo an tam hle ani ole Olivia kan lo me Olivia yang hi chongching a changin alo life ani